Rero hano ngabandi kumwe n'umunyamakuru wo kuri Zifu Media. Tubwire iyi Rayon Sport urayibona ute? Ndabona ni Rayon Sport itangiye imyitozo hakiri kare, itangiranye imbaraga nyinshi cyane, abakinnyi bamwe na bamwe bashyashya yasinyishije. Urabona ko bitabira imyitozo, yewe harimo nabo tutazi tukibona. Hari nko nabonye witwa Ishimwe Fisto wabaga mu ikipe ya AS de Kigali, ariko ntabwo Rayon Sport yigeze ikora official statement imutangaza nk'umukinnyi wa Rayon Sport nkuko yasinyishije uwo bita Sefu, uko yasinyishije Omorenga, uko yasinyishije Rishari, uko yasinyishije uriya mwana Ndikuriyo Pasia wara muzamu wavuye mu Magaju. Ariko Ishimwe Christian we ntabwo yigeze igute, ntabwo yigeze imutangaza. Ni ukuvuga ngo rero ni Rayon Sport yagaragayemo umukinnyi watunguranye cyane uzwi ku izina rya Aruna Musamajariwa, wasinyiye Rayon Sport ayikinira igihe gito cyane, ariko nyuma yaho akaza kugenda akorogana, niko nabyita, kuko yahoze mu mvune zitarangira. Igihe cyose yahoraga avuga ko arwaye, avuga ko afite imvune, yewe bibangwa ko aragenda yigira mu gihugu cy'iwabo i Burundi, abariho yibera. Ariko uyu munsi ni umwe mu bakinnyi wabaye uwa mbere kugaragara nga mu Nzove mu myitozo ya Rayon Sport uyu munsi. Ndakubwira ugumva ko rero ni Rayon Sport ifite navuga amatwara mashya, ingamba nshya itangiranye iyi sezo y'umwaka. APR yaraguze, Rayon Sport iragura. Ese wumvisha abakinnyi APR yaguze ni waragize n'amahirwe yo kugera kuri stade Ikirenga ya Shorongi, ukareba n'abakinnyi turi kubona hano muri Rayon Sport. Ese twizere ko Rayon Sport noneho ishobora gutwara sezo 2024 2025? Kucyo kibazo umbajije no kuvuga ngo APR yaraguze, Rayon Sport iragura. Ariko kugeza isaha nge ntabwo nakemeranya nawe ko Rayon Sport iri ku rwego rwa APR. Mu mikinire kuri tapi veri bari ku rwego rumwe, mu rwego rw'abafana bari ku rwego rumwe, ariko iyo ugiye kureba mu buryo economique, mu buryo bw'amafaranga, ntabwo APR iri ku rwego rumwe na Rayon Sport. APR ni ikipe ifashwa na Minadef. Nivuga ngo ifite budget ikomeye cyane. Pari raporo ya Rayon Sport ifite budget y'iki? Ifite budget navuga y'abaturage, budget y'abafana. Rayon Sport ni ikipe igura umukinnyi ari uko babanje gukanda kanyenyeri. Ariko iyi saha tuvugana APR yo ni budget iragenda igakoramo ikikorera. Kugeza isa rero ntabwo waza kubagereranya imigurire ya APR itandukanye n'imigurire ya Rayon Sport. APR ni ikipe igenda ikagura umukinnyi muri classe ya mbere. Abakinnyi muri classe ya mbere bageze kuri za miliyoni 100, miliyoni 80, ariko kugeza iyi saha umukinnyi waba uhenze Rayon Sport izagura ni Muhire Keve uzagura miliyoni 40. Urumva ko ntabwo bari ku rwego rumwe. Nimba APR igenda ikagura umukinnyi wa miliyoni 80, ikagura umukinnyi wa miliyoni 100, urumva itandukanye na Rayon Sport igura abantu ba miliyoni 20, 30, 40. No kuvuga ngo rero aho bitandukaniye, Rayon Sport ni ikipe y'abafana. Rayon Sport ni ya kipe umukinnyi azamo ari from nowhere, tutaza ahantu avuye, akigaragaza akanyenyeri akagira ikintu akora. Bitandukanye na umukinnyi wa APR uza yaguzwe amafaranga menshi ariko ntagire ikintu agira ute, ntagire ikintu akora. Ubwo nawe muri make guhamanya n'abavuga ko nubwo APR yaguze abakinnyi benshi ariko ishobora kuba yaraguze flop. Ishobora kugura flop bitewe nuko tapi veri nizivugira. Ntabwo rero twazanga ngo tugende tubreminge abakinnyi ba Rayon Sport ngo ntibari ku rwego rwa APR. Niki turabizi neza ko umukinnyi uje muri Rayon Sport wese iyo afite ubushake, mbisubiremo, atameze nk'amajyariwa nkuko yarameze ubushize, aba ari umukinnyi uza ku rwego rwa Rayon Sport y'ubwayo iramufatika mutereka ikamumurika. Okay, Zifu Media urakoze cyane, reka dukomeze dukurikirane imyitozo. Ubwo nyuma y'iyi myitozo turongera tube twabaganiriza. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Sawa, merci.